Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarahiriye kuyobora igihugu muri manda ya kabiri nyuma y'uko ishyaka rye ryabuze ubwiganze mu nteko bikaba ngombwa ko hashyirwaho guverinoma y'ubumwe. Ejo kuwa kabiri inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'amasasu mu murwa mukuru wa Chad. Ku rukuta rwe rwa Facebook, Perezida Mohamed Idriss Deby Itno yavuze ko hari abantu n'ibintu byagizeho ingaruka kandi hazakorwa iperereza. Muri Kongo, umunyamategeko wa Taylor Thomson w'imyaka 21, Umunyamerika wagaragaye mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi mu kwezi gushize, yavuze ko uyu akorerwa Iyicarubozo afungiye. Naho muri Cote d'Ivoire mu ijambo ry'ingarukamwaka, Perezida Alassane Ouattara yavuze ko afite intego yo kuzamura ubukungu kugeza kuri 7% buri mwaka uri hagati ya 2024 na 2027. Muri Zimbabwe, umunyamategeko w'umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Jameson Timba yavuze ko we n'abandi barenga 70 bafungiye imyitwarire leta ivuga ko idahwitse yo kuba baritabiriye inama yabereye ahantu hitaruye.